Tšea spedi tša SABC 2 go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Ditlhogo tša tšona ke tše. It's a statement of fact. No, it's a threat. Mr. You might O'Sullivan. consider it a threat. No, I don't Mr. consider it a O'Sullivan. threat. Monyakišiši yo a ikemego Paul O'Sullivan o ganeditše gore o tšhošeditše Cedric Nkabinde. We have received confirmation from President Kgalema. He has said he's coming. President Zuma has said he's coming. President Mbeki has apologized. Spikara sa Palamente Thoko Didiza o bolela gore dipresidente tše pedi tša maloba di tla ba karolo ya moletlo wa polelo ya bosetšhaba ke mopresidente wa maloba Kgalema Motlanthe le Jacob Zuma. Re be re o bela bile ya government ore a ba re gwele bjale gae ba ya re ba tseba re wona and then ba re thuse. Balemi ka metsaneng ya Mphakane le Zava ka Mopane provinceng ya Limpopo ba re ba letetše gore mopresidente Cyril Ramaphosa a bolela ka tobo ya bona nakong ya mafula. Thobela ke Nkgadimeng ke kana nako ya go losolela taba ke yona ye ke thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Mpho Teme. Monyakišiši yo a ikemego Paul O'Sullivan o ganeditše gore o tšhošeditše molaodi wa bašomi kantorong ya tona ya maphodisa Senzo Mchunu e lego Cedric Nkabinde yo a lego maikhutšong a go ikgetha. O'Sullivan o boditše komiti ya nakwana ya palamente gore o lemošitše Nkabinde gore ke go oba molato go se be le nnete ka tlase ga keno le gore seo se ka mo fitlhiša kgolegong. O amogetše gore o boditše Nkabinde gore ke motho wa go hloka nnete yo a swanetšego ke kgolego. Go le bjalo o gatelela gore ga se matšhošetši le gore ge ba maloko a palamente a bona go le bjalo ke maikutlo a bona. O'Sullivan o bolela gore o rometše molaetša woo morago ga go lemošwa ka dipolelo tša Nkabinde. Get ready, you lying crook. I'm going to make sure you spend some years in prison. You were bribed by Mkhwanazi and Mabula. Now you will pay for your crimes, guaranteed. And you consider that not a threat? It's a statement of fact. No, it's a threat. Mr. You might O'Sullivan. consider it a threat. No, I don't Mr. consider it a O'Sullivan. threat. That is a threat. Mr. Nkabinde is within his testimony in Parliament. You send him an SMS whilst he's still giving testimony in Parliament. And you say he must get ready, you what? Lying crook. That's not a statement of fact. That's a threat. Setšhaba se kgauswi le go tseba gore ke mang a swanelago ke go rweša maikarabelo mabapi le go tsentšhwa ga mabona matala lerata difatanegeng tša private tša khamphane ya tšhireletšo ya leloko la sehlopha sa digongwana Vus Musicat Matlala se moraga gore komišene ya Madlanga e kwe gore tlhogophetiši ya botšhotšhisi bja bosetšhaba e tla tšea sephetho molatong woo o tlišitšwego ke lekala la go nyakiša maitshwaro a maphodisa tabeng ye. Maphodisa go tšwa lekaleng leo a mathata mabapi le karolo ya bona go ditatofatšo tša bosenyi lekaleng la sephodisa la Ekurhuleni. Motlatša molaodi mogolo yo a fegilego mošomong wa sephodisa sa EMPD Julius Mkhwanazi o tla lebagana le letsego la molao kgausonyane malebana le ditatofatšo tša go ama bosenyi ka mmasepaleng wa Ekurhuleni se ka go amantšha le phoko ya mabone a matala lerata se ke go ya le ka sephetho sa molaodi wa botšhotšhisi bja setšhaba. The decision has not yet been made, but the decision will be made. And it's quite imminent because everything that needed to be collected has been collected. Komišene e bošitše ya kwa gore Ekurhuleni yeo e nago le banyakišiši ba tshela ba lekala la go nyakišiša maitshwaro mabe ya maphodisa ile ya itemogela ditiragalo tša bosenyi. The truck hijacking that have been staged is a problem. We have the issue of drugs, the proliferation of drugs there. Go kwelwe gape bohlatse bja gore mathata a melawana a hlola gore IPT palelwa ke go obamela ditšhišinyo pele ga matšatši a 30. Bohlatse bja thuso ke fela kae bo bontšha gore lekala la sephodisa sa Afrika Borwa le laolwa gabotse e lego seo se bolelago gore go latelwa ga melao go ka se be bothata. Commissioners, the concern here is that whilst you'd appreciate the fact that it appears that the law does not
apply fairly, in a sense that if it's other colleagues within the municipality, their matters are dealt with without us having to write letters. Ditieletšo di tšwela pele. modulasetulo wa komišene ya melato ya nnete le poelano Justice CC Kapempe o tla tshwanela ke go šomiša maatla a gagwe go gapeletša ditlhatse go tšwelela pele ga komišene se ke go ya ka moetapele wa dinyakišišo Advocate Ishmael Semenya yo a lemošago gore go fitlha ga bjale komišene e swere bothata mabapi le go hloka tšhomišano ga ditlhatse. Komišene e diegišitšwe morago ga dikgopelo tša gore moetapele wa dinyakišišo le modulasetulo ba ikgogele morago ditheeletšong tšeo dikgopelo ka bobedi ile tša ganetšwa. Komišene e tlhwele e theleditše dipolelo ka dikemedi tša molao le ba bangwe ba batšwa setlhabelo mafelelong ditheeletšo tša melato ya nnete le poelano di tla kgatlampana epša mošomo o ka se be bonolo go komišene ye ge e le moetapele wa dinyakišišo Advocate Ishmael Semenya o utolotše gore komišene e lebane le ngalaba ya mošomo. Mopresidente Cyril Ramaphosa o botšitše mmušo sentara ya tlhatlo ya Nelson Mandela letšatšing leo go gopolwa go lokollwa ga mopresidente wa maloba Nelson Mandela mengwageng ye 36 yeo e fetilego. Sentara ye ya tlhatlo ke ya moswana noši kontinenteng gomme ka sentareng ya tshokollo ya bagolegwa ya Drakenstein ka ntlenyana ga Paarl provinceng ya Western Cape ke moo madiba a bego a le gona mengwageng ya mafelelo kgolegong le go lokollwa fao ka la 11 kgweding ya dibokwane ngwageng wa 19 le 19 go la kgolego ya Victor Foster. Today, the Drakenstein Correctional Facility once again stands at the threshold of a new chapter in our country's history. We are here to open a training center that will carry Nelson Mandela's name and carry forward his legacy of service, of dedication, of leadership, and of rebuilding. Go potšišo ya rena letšatšing le re rile bjalo ka ge go letetšwe gore mopresidente Cyril Ramaphosa a fe polelo ya pulo semmušo ya palamente go ba sona go sasa gomme ra botša gore na ke eng seo letetšwego polelong ya gagwe maikutlo ka WhatsApp ke yao. Ditlhoko ke dintši ba lebele ka monageng ya Afrika Borwa re na le bafaladi ba bantši ba ile gorego ba tsene ka monageng ya Afrika Borwa ba sena mangwalo a molao ke batho ba ile gore swantse gore a tšwele pele a ba lebelele. Go polelo ya pulosemmušo ke letetše gore mopresidente Cyril Ramaphosa a re botše gore o boditše AfriForum go kgetha letlhaka gore magareng a Afrika Borwa le Amerika ge ba kgetha Amerika gona ba swanela ke go tloga ka nageng ge ba kgetha Afrika Borwa le ka nageng e fela ba swanela ke go tlhompha naga ya rena. Seo re se letetšeng go tšwa go mopresidente Matamela Cyril Ramaphosa re nyaka go tseba gore na mopresidente o reng ka taba ya baswa ba go se šome ke mekgwana efe ye a tlo tlang ka yona yo le reng e tlo tšwela naga e mogola ya tlhomola baswa mmotlwa. Madumega fele re a lotšha re gatela pele ka tšeo dirego spikara sa palamente Thoko Didiza o bolela gore dipresidente tše pedi tša maloba di tlo ba karolo ya moletlo wa polelo ya bosetšhaba ke mopresidente wa maloba Kgalema Motlanthe le Jacob Zuma. Didiza o be a bolela le babegaditaba mabapi le go itukišetša pele ga polelo ya bosetšhaba go beakantšwe mašeleng a go balela go milione tše šupa a wa lego tlase ge a bapetšwa le ngwageng wa go feta ka milione tše 15.5. Mopresidente Cyril Ramaphosa o tla ba polelo ya gagwe ya bosetšhaba bošegong bja go sasa. We do send an invitation to all those that are still with us in terms of being alive. But we always get, responses that come on time. Some of them, there are changes on the last minute. So what we can say is that let's all wait for tomorrow. But we have received confirmation from
President Khalima, he has said is coming. President Zuma has said is coming. President Mbeki has apologized. So we will wait, and as soon as we know, maybe before tomorrow, we can appraise you. But if we don't, we all will be surprised about who comes tomorrow. So that's an answer. Badudi ba masepala wa selegae wa Ditsobotla ka Northwest ba re go tsena seemo gare ke mmušo wa bosetšhaba ga se go dira diphetogo tabeng ya kabo ya ditirelo. Masepala wo o beilwe ka tlase ga karolo ya bolekgolo le 39 ya molaotheo dikgwedi tše tshela tša go feta e le go seo se dumelelwa go taolo ya batlhankedi ba bosetšhaba go tsena seemo gare ka bogare pušong ya profense ge ipalelwa ke taolo ya mebasepala go tsena seemo ka bogare mo go tla morago ga taolo mpe le go tekateka ga sepolotiki go hlotše go phutlama ga kabo ya ditirelo ka tikologong ye. Puso ya profense e tseregantse makgetlo a le malwa mo masepaleng ono mme go sena phetogo. Seno se ne sa baka gore puso ya bosetšhaba e tsereganye ka go tlisa maloko a le marataro ao a eteletsweng pele ke moemedi wa kabinete ya bosetšhaba e leng Kopung Radikontsana. Tsereganyo eno ke ya sebaka sa dingwaga di le 2. Maitlhomo ke go tokafatsa seemo sa thebolo ya ditirelo mo masepaleng ono. Re sa lefo baagi ba boikhutso mo extension 2 ba re e sa le ba fudugela mo kgaolong eno dingwaga di le 25 tse di fetileng ga ise ba bone ditirelo. Ditsela di khurumeditswe ke ditlhaga ebile di dikhuti. Ra sokola ga go tsamege ene go ka mo a re fitla ka mo ene le ditsela tse di tsamegang tsa dikoloi. So but now it's a disaster, and then wari ke gore gape sa le go nna le national intervention ha re bone any progress ebile o ka re go west. Tlhaelo ya motlakase go sa tserakala le botlhokatiro ke nngwe ya matshwenyego a magolofano. No yana gona bašwa gona sepe se re se benefita re lebetswe and that they are affected too much asela bašwa ba mo Ditsobotla ba tsuba di drugs ba iraeng. Kgabagare Central le yona e solofetse go ka thusa ka pakanyo ya ditsela fa lefapha la ditiro tsa bosetšhaba mo profenseng le tla dirisana le masepala go baakanya ditsela tsa toropo ga mmogo le tsa mafelo a mangwe. Fela eno ga se tiro e bonolo jaaka bangwe ba ne ba akantse. We're building an institution. We're not here to try and, as I said, to do magic, to building an institution. But there are chronic areas relating to poor service delivery. We have instructed our team, they've put up an overall service delivery implementation plan around those areas. Dingwe tsa ditharabololo tseo di leng gona ke go thusana le Eskom go tsaya taolo ya tlamelo ya motlakase mo kgaolong eno fa ka fa go le lengwe dipuisano tsa tokafatso ya tlamelo ya metsi le motlamedi wa ona e leng masepala wa Sedika sa Nka Modiri Molema di santse di tsweletse. Zebulon Maine, SABC News, Lichtenburg. Ba bang ba balemi ka metsaneng ya Mphakane le Zava ka seleteng sa Mopane Kopo ba re ba letetse gore mopresidente Cyril Ramaphosa a bolela ka maano a go thuša balemi bao ba amilwego go šoro ke mafula nakong ya ge a tla ba lapolelo semmušo ya pulo ya palamente go sasa. Dipula tše maatla di tlogetše balemi ka Mopane, Sekhukhune le Vhembe ba bala ditshenyagalelo morago ga gore dibjalwa tša bona di senywa ke mafula kgweding ya go feta. Peter Malachi go tswa motsaneng wa Mphakane gausi le Kiane ke molemi yo a rekišetšago mabenkele kgoparara ditšweletšwa tša gagwe seleteng sa Mopane. Metšhini yeo Malachi a išomišago go nošetša ile ya gogolwa ke mafula. Dikarolo tše dingwe tša polasa ya gagwe mo a gašitšego matapola le lehea le tšona di senyegile o šoro. O re o itemogetše tshenyagalelo ya go feta diranta tše $500,000. Re bile le badri ya gore re de re tsenele ke metsi re be re o bela bile ya government gore a ba re gwele bjale kae ba ya re ba tseba re wona and then ba re thuse from the tractor ja o thoma o lema di pipe di drippling di beu ja o khona gore re bjale. Malachi o ipileditše go mopresidente Ramaphosa go
ja pele thušo ya kabo ya mašeleng ya kimollo ya balemi bao ba amilwego ke mafula. Molemirui Elia Malungana go tšwa motsaneng wa Zava kgauswi le Kiane o re o lobile dikgogo tša go feta 5,000 ka baka la mafula. Se se diregile ka morago ga gore mariba a noka ya Letaba a falale tiragalong ye metse a gogotše dihoko tša dikgogo tša gagwe. Last year, because of the cold, we suffered a great loss with tomatoes. We submitted everything that the department wanted us to submit, but we never got any feedback. So that is the major challenge, especially for us as, let me call myself an emerging farmer. Mokgatlo wa balemi wo emetšego balemi potlana ba go feta 2,000 o re thušo ya balemi e swanetše go fiwa šedi e kgolo ka pela. Go sa le bjalo kgoro ya temo ya Limpopo e re e beetše thoko diranta tše dimilione tše 10 go thuša balemi bao ba amilwego ke mafula ka profenseng. Kgorotsheko ya magistrata ka Polokwane ga se ya ngwadiša molato kgatlhanong le bagolegwa ba babedi bao ba letetšego tsheko go akaretša le Rammino yo go bolelwago a hweditšwe a swere ditlabela tšeo di dumelelwago kgolego tšeo di sa dumelelwago kgolego Polokwane. Moleledi wa botšhotšhisi bja mmušo Mashudu Malabi o bolela gore molato wong ga se wa ngwadišwa bakeng sa di-docket tšeo di tšweleditšwego ke sephodisa tša go hloka tshedimošo. Ba sephodisa ba bolela gore bagolegwa ba hweditšwe ba swere ditlabela go akaretša diokobatši le sellathekeng. I received a call that my client is in custody and with regards to certain charges, but basically I can confirm there was no drugs whatsoever found on him. It's not true. If there's anyone who suggests otherwise, I can tell you categorically that it's not true. Now, when we came here, we were told the matter is not going to be enrolled. Same effect as it being struck off. But it's not struck off by the judge. The prosecution decided not to prosecute immediately. Mokgatlo wa batšweletši ba nama e khwibidu o ipeleditše go balemirui go netefatša tšhireletšo dipolaseng tša bona go leka go laola bolwetši bja tlhako le molomo profenseng ya Northern Cape. O belaelwa go phulega ga bolwetši bja tlhako le molomo go engwe ya polase go la Kuruman profenseng ya Northern Cape. O fihla ga bjale profense ya Northern Cape e bile yona e nnoši ya go se itemogele bolwetši bjong bja go ralala le naga. Bolwetši bja tlhako le molomo e bile hloba boroko ka mona nageng wa geng wa go feta kgweding ya Pherekgong ge diphoofolo di išwa fantising ya diphoofolo profenseng ya Gauteng. Northern Cape e bile province ya mafelelo ya go sebele bolwetši bjo e pya kgonono ya go phulega ga bolwetši bjo ka Kuruman e fetotše seo. Balemirui ba ngongorega ka la gore bolwetši bjo bo phatlalala le mafelong a mangwe. Balemirui ba kgopetše go netefatša tšhireletšo dipolaseng tša bona ge ba letetše meento. Kgoro ya tša temo e sa letetše go kgonthišišwa ga se. E bolela gore go abile meento ya go feta dimilione tše 2 go fihla ga bjale. Go lebeletše gore go ka tšweletšwa meento ya go balela go 20,000 ka beke. Go thoma kgweding ya Hlakola mola e mengwe ya meento e letetšwe go tšwa dinageng tšeo di fapanego. Bagešo di felela mo gopolang gore taba tša rena di a hwetšagala go app ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano a Facebook, X, YouTube e šita le nomorong ya rena ya WhatsApp fa lo ka go kgatha tema gona. Ba sehlopha sa taba tša Sotho ba tla lefa tšona ka iri ka seripagare go tšwa iring ya boseswai mo go SABC 2 le lehae go sasa go latela kakanyo ya maemo a boso le Mashibe Kganyago go šego fetši šala. Mogedi wa SABC 2 go dumedišelo ga mogela bošegombo a ke re lebelleng tša maemo a boso re thoma gona gona go la KwaZulu-Natal go bonagala go ne le kgonagalo tša dipula ge re lebelela gona go la Freestata go tsenelela gona le North West re tsenelela gona fase go la Eastern Cape go na le kgonagalo tša dipula ka diperesente tše 60 re lebelela jalo go la go sasa re lebelela gore dipula tše di santšane di le gona re lebelela gona godimo go la Mahikeng ke bolela ka yona North West go tsenelela godimo go la Gauteng Mpumalanga Durban le gona gape Eastern Cape go na le kgonagalo tša dipula go tsenelela fase gona go la Cape Town
dipula di gona ga re lebella jalo ba kakanya boso ba re le moša gore go tla be go ne le dipula tša matlakadibe ga re lebella wena o leng ka Bloemfontein le gona KwaZulu-Natal le dikarolong tše ding tša naga go la Eastern Cape a ke re itlhokomele ge re tšwela pele jalo le tšona go la go sasa ba re le moša gape gore go tla be go na le phišo e maatla re lebella godimo go la Northern Cape gona go la Appington go tla be go na le phišo e kgolo e leng godimo a re tlhokomele re se ke ba ra tlhola melo e sa nyakege re lebella gona dipula tšela di tla be dintše di le gona dikarolong tše ding tša naga ka bogare re lebella gona go KwaZulu-Natal go tsenelela bogareng ba naga ga re tšwela pele jalo le tšona go sasa go la Gauteng re lebella gona go tla be go ntše go ne dipula jalo ka ge ke be ke boletše go la Pretoria go tla be go ntše go tla ruthela le gona ka tše 30 re lebella gona Johannesburg ka tše 30 go tsenelela gona le go Sebokeng ka 32 le go Limpopo go sasa re lebella Mosina go tla be go ntše go ne le phišo ya godimo le gona go la Phalaborwa go tša go ntše go ne le phišo ka tše 31 Polokwane go tsenelela gona le Seshego re lebella lweno le wa go mo go tla be go ntše go fiša le gona ka tše 31 Mokopane le gona ga Mashashane ka tše 35 re lebella gona ga Sekhukhune go le gona go le tša diphišo tše di tla be di le godimo re lebella gona Mamone Jane Fes le gona ga Mathabathape ka Sefort ka tše 34 ga re lebella go provinceng ya Mpumalanga go la go sasa go re temogela gore dipula tšela ke boletšeng ka tšona di sa le gona Sekhukhutsa go tla fiša ka tše 37 ge lebella gona Carolina ka tše 31 le Emelo le Mkhondo go tla be go ntše go fiša le dipula di le gona KwaZulu-Natal jwale Ulundi le Richards Bay go tla be go ntše go na le phišo yo godimo le Mnambithi ka tše 35 ge lebella go provinceng ya Eastern Cape go la go sasa re sa itemogela dipula Mthatha go tla be le tsene ka Marung ka tše 25 Makhanda le gona bega ka tše 25 ga re tšwelela go provinceng ya Western Cape go la go sasa re sa itemogela dipula go Beaufort West upea go tla be go ntše go ruthetše Vorster le gona go tla be go ruthetše Vredendal ka tše 33 ga re lebelela go provinceng ya Northern Cape go la go sasa Kurumane le Kimberley go tla be go ntše go ruthetše go ne le pula di le gona Springbok ka tše 30 ga re tšwela pele jwale le tšona go la Freestata go la go sasa dipula di tla be ntše di le gona Sasolburg ka tše 32 re lebelela Fixburg ka tše 30 Senyane Northwest ke fetša jwalo Mahikeng ka tše 34 Vryburg le gona Taung go tla be go ntše go fiša le gona ka tše 34 go tšwa go nna setlogolo sa kganyago ke lebogile nako ya lona ke re ga e be boroko